Fitai ai manatu le tatou tapu ia tu le tu nei lava tu la le aso ai mo lava ona fitai le lofanga le lei o tama le langi la na tau singa ma pui nga malu i lo tatou ola so i fu manu ia foi e no malu so tatou tunu mai lava i mo te tele se ia pa ia mo ngaiti ai lofa ma le anga le lei pui nga ita i o tatou malo le au le malo ta i fa le kalisia ia e le fa ngalo ina fo ita i tono ainga ai fa pena ita i la so se fa henga o tato atunu mo le atu le fa malo mo le fa fetai le nei tu la le aso ai manatu ala tato tapo i atu i le atu fa i fa fetai ma le viinga i lo na ngale lei sula nei fo i lo na lo fa le ma vai lo tato ola natu le tato pese whaatasi le pese o saunia la ufoi pese. Manatu au tu o le nei tae au e whai ma sa vali o se wha maro si au fo ma whai ona u whai tau ina nei whai upu mai le Tusia Paulo i le Tusia Paulo i le Kalesia i Filipi i lona mta upu e lua o te whai tau ina nei whai upu e whai ona au ini la ngona ma se wha maro si au wha le anganga ta ila ina ilo tatu sa valinga ma le manuia e ala o le li whai tau ina le whai upu e lima whaangata mai whai upu e fitu e whapea. Ia te au tau fo ile nei manato ia Keriso Iesu o le sa winga whaatasi ma le atua. E li manato ia o se me u maulo na tūlanga tutusa ma le atua.
o sa ato ia e ia lava fai mona le winga o le polonga i lona whanau mai whaapei o tangata. O le autua manatu. Au ia ila ngona i le tusi whai tau le nei tae. O le whae aina ono le usu sta. O le tusi lea au Paulo le Kalesia i Filipi. Na ia tau mo whai e wha maalosi mo lana tusi i le Kalesia. Ina ia mo whai ona loto ngā tasi. Ia maua le loto maolana. Ia ini langona tā ua se lua e. Ma whai ona vai ina nei lava autu. Ina ia wha whai ngofie ina maulu i loto mo fina ngalo. Nei lava sāwani. O le vaenga mua. O le nau tai, e usi tai lona tama. E o lava i lunga o le sātaulo. E wha pena fu i le vaenga lua. O se wha teita inga o le au nanga ma le loto mawalalo. E si tātou mai e manatu natu i vaenga o vai ina i le vaenga mua e ala i tusi na whaita wina. I ma vaenga na moni mawai Paulo e winga moni o Keriso. Nei wha pia mai nau tai, e usi tai lona tamae o lava i le sātaulo. Tātou te whaalongo nei vai tau i te leo whete na inga. E le ngatai tai e so lava se whaala potpotonga. Lo tātou mālo i nisi o taimi whetuwha inga ma whelafo inga. O tai o tātou nu. E whaapena fo i le Kalesia. E le nā fo i malela ina whete na inga i nisi o taimi. I tai to tono o tātou a inga ma au a inga. E le tau whesilingia nei vai tau awa. O meia sa valo ia ina Jesu Keriso e ono te tupu. Le lata o lona toi fio mai. E o velne o vanoa e tau tata i le mo le ala le tatu savalinga ma veo se wha manatu. E moni lava e nisi o taime le iai ai tātou uma se ato. E o le veo se au una wha tau wa al nei. Lava i tūla le aso. E vatu se wha malo si au. Mai lava e nei lava vaenga o le. Nau tai e usta. A whai tātou te rei wha alonga. E ono a vea nā mea uma, ma pāpu puni, e le ma whai ono tātou wha alonga o ma langona ina, e whina ngāna mo ni o le atua. E ono a vea whoi lo tātou le usi usita, a vea ma pāpu puni o lo tātou wa ai po o lausi la sila. A e le ma whai ono tātou i loa i o tātou mata, le whina ngalo moni o le tua. O le vaenga lo na lua o se wha teita inga o le loto mawalalo, ma se au nanga loto mawalalo. I upo Jesu Keriso e mawhai ona whaamatala ule lina i nei vaenga. Ina ua lata i taimi o lona whaatau roina. Na i taimi ni whaapea Jesu Keriso i lona tama. A whai e mawhai ona vai esel nei ipu. Ai a whai fo i e lea. Ia whaia aua nei whaia lo nei lava loto. A o lau whina ngalo. O le whisidi. Ia i tātou. O le whina ngalo ea o ai o e tau mawhai e whaamari ei. Po oa fo i mea o e manatu e tā ua. E tusa mo le whina ngalo le li. E tele mea o poro ina i tātou. Tele mea o whaamarusia i tātou e ana tātou whaia mo le loto mawalalo. E pei lava o le whetalainga Jesu Keriso. A whai tau te ala lofa mai e tea. E whaapena lava ona tausi mai a o poro ina. Fa autu ina mat fa lau te lenga o le manatu autu e tusa mare mau o le nei aso o le whae ina o na leu siu sta o te manatua mwhi whaamtala ina se tala a haura i titi au tusa i male nei vai taua maari liu fo ina iau maatua a haura i titi o te mori mau ina ngā luenga le lei e whei se utama e whaapena fo i se utina e le ngata i le tau mawhainga ina ia au ai porkala me uma ma le ola whaaleanga. A o se ngaruenga e tau whangu i le tae ao ina i mawhai ana wha amarusia i le ola ao au ina. Tau te manatu, e le tele o taimi e mol mawina i ngaruenga le leia na i o mātua. O te mawhau whaula, ma mana tu natu lo loto i taimi e ngarue ina ai. O le ase mea te tau nau saunia e. Ma whai ona tau whaapare nei le ngā pāti ona i o mātua. I le tau mawhainga i se lumana i manuia. O tau no unga sai ai. Au te tau mawhai la vai le au. Ina i mawhai ona maua se whailonga
tali masina ia ele tau ti ngā na ia umatua. Ele mawhai ona le tali le vaenga. Au te avea le nā vaenga o le maua se whailonga i whai ungo tau sanga te itasi. E avea o se mea ua utau ia tuai. Le anga le lei o na ia umatua. Tau talangia le ngaruenga po le fina ngalo le tamaa i le whaatanu ina e lo naro. O tato mo le mauina le tau ina ia maua mo le whaeina e pei on tau tala i fo i lava Paulo le tusi le Filipi. Inisio vaenga i le tau ina ia maua. E le ngata ina whaatau waa lona fio mai. Whaatau waa fo i le waa ia tangata i le lalo langi i mea sa saua ina. Aina whaeina o aveo stasi i fo umai ai le nei lalo langi. Ma aveo se tangata o ala tu ilo tatou vā mo le tatou tamao le langi. Ina ia whautua ina i le alofa ina ia whaasau ina i tatou malafa. O le tau i o lo tatou justa. E mana tua ma mautino. E whae ina i tatou. O le fesili. O ni mea o ma whai ona tatou whaia ma saunia i aso taitasi. E ono whailo ai lo tatou alofa i le tua. E mautinoa lo tatou alofa i le tua. O le tausi e ina o ana polo inga. E pio nei vaenga na le au te lenga o le lava tusi. Fai mai na tusi ei Paulo le Kalesia i Filipi. Fai mai. Ia loto ngā tasi tasi. Ma ia mana tua le loto maua lalo. Olo na winga. A fai o tātou ni taitai. Ia mai tātou ma fai o tangata lauteli. Ma fai on tātou fai al fina ngalo le li e ala lo tātou loto maua lalo. O le tātou loto wha maa ngalo. E wanga leanga mai a te i tātou. A whai o tātou manatu i se me whai loa ilo tātou lo whai le tua. E o tātou whaia nā lava langona. O le tatalo, ma wha manuia, i o whetuu i a te i tātou. I pai tātou te talo whoi, ma te talo, ma le lea uno. E i la tau whai tātou mo la tau whili. A tu ina mai le tangata nā tūra wha alalo lang. E ono white ina. E ono whisiringi a whoi. Manu mā lo langona wha pēnei. E sa o lava a. E tonu lava au e sa o la uala. Ai mā fau fau, mas wha amaru si au nei tae au. O le ala le li. O le ala sili leo na manuia. Ma maua el to fi le mu yo tatou a inga. O taita inga yo tatou mā lo. Po uso lava se wha lava poto. Whaia le fina ngalo le li. O na manuia leo sa moa. Ai wha pēnā fo i yo tatou a inga. Mai Kalesia. Ia mso lava se whaala pututonga a whai e wha mua mua le lii maususta. I rei tau mate re whae ina i le so i whanga silio na manuia ma to fi le mu. Whae uina o upu i toi fi whai tau ina nai vaenga e wha amalo si au ina i le whai upu e sifuru lua le mta upu lava lea Filipi whai mai. O le nei ia upele. Wha peo na uto ona ana mai e lea uno. Ia o tau ngalua ina pea lo o tau wha o tanga i le matau ma le ngatete, e le ngata ina o tātou na nofa ma outou, ai ātiri ai, pe a oure ai. O lona wingo, tātou te le whaatali se i tū Jesu Keriso, e pio upo Paulo. E le ngata ina whaamalu si au i le Kalesia i Filipi, e le tau whaatali mai se i o atu, ai tusa lava pe le ai, ai au tātou whai lava le fina ngalo le li. O lona wingo, e se whaamalu si au, pe iai, pere iai, ia tū mau pēa lo tātou whaatotua. Tātou te rei whaatari lau, i le aso se ia fio mai. Tātou te whaapea i o le aso tonu le tātou te usu stai. A le whaatumu ino lo tātou sua umale la mepa ina ia pula pēa, se ia toi a fio mai. O le tau se ina ma whaia lo na fina ngalo. Ia whaamanuia mai le tamao le langi ma lo na nganga. Whaamalo si awina i tātou, whaamatala loto. Whaamala malama atiri, ana fionga malona fina ngalo, i loto ma fina ngalo. Tau inene mo moli atu whaatasi i lo na nganga, se malam lama anga fau, ma se ala fau, e whai masulu, ma la mepa malama, e savalia, e lo tato atunu, e na ia mawhai, o na vei tato o tangata, e fia ai le tua. O te whaia, ne upu malava o te mori mau, o loo so i fua le tua, lo na alo Jesu Keriso. O ia o se ta mālofa, ai na te le manatu fo, te tau o na whanau se tasio i tātou. A ia mawhai o na whaasau ina,
ai whainga mau whana le li o le alolangi. E ono whana o ele tātou malanga. Ia manu e tele tātou atunu sa moa. Ia eilo na while mu nei e o lava i le whaavavau. O te ole atoa i le suafo Yesu Kiriso. Amene. Tātou te talo. Lo mātou tamā alo whae le langi. O mātou whaafetai tele lava. Ai la o fio i nei lava i tū la le aso. Ono lo wanga le lei. E le mawhai ona mātou whaatari le tae au, po le awa uli, po le fiafi. E mo le mawina i lo wanga le lei. E mātou te whaafetai aso taitasi. Wa e tō fia i pei mātou. So mātou whaatau waa o le vai ma le le ato to. E nei mawhai ona mātou ngā lulue. Ma o ngā mo la o fio. Whaafetai tele i lo wanganga. E mawhai ona whai mo mātou ta i ala manino le tele o tei. Au mātou ta uive i mawhi tā ma whai ngatā o le nei ola. O i lava i tele o teimi mātou te man malo lava i o mātou la māla ma la maanga whaltangata. Peita, o rau o fio. E te whai a lava le alofa siri mo i mātou. Whaafetai tele i au whaamanianga i lungo seo mātou atunu. Whaafetai tele i lau tau singa i o mātou taitai, whaale mālo. Taitai so lava se whaala putonga i le kāle sia o a inga. Lo mau pēle o la manuia o mare so i fua manuia. Whaafetai tele i lo wanga le lei, tau si ai pēa, nei atunu o i lona file mu mare lona au te tele i lo alofa tū noa. O le mātou whaafetai tū pito tama. Nano lo walo pele o Yesu Kiriso. Nei a tongi o la ina i mātou uma o le whaia o rou finangalo. Nei a wana i whano se tasio i mātou te tausi ma muli i au lou finangalo. Mātou te whaafetai ele au noi mea mo e fōa. Le poto ma le tamai o e fōa i nei atunu o e tautai ai. E so lava se whaala potpotonga, so lava se ala o i tō fia i mātou e ngā lulu ai. Mātou te talo i o mātou tangata le a tō toa, whaamon mole tamau. A ve ia le mali o Keriso malana tongi ola. O se vaenga mātou te fo ia toi mau whaatasi e ma oe e ala lo mātou whaatua. Ma mori mauina e wha maoni ma le ola pēr nā lava tongi ola. Ani o mātou a leu, o mātou wha le tonu tamae, wha mori lau ofi, wha ngalo sa moa, mai mātou umalava taito tasi. Talo iau wha manianga e iai lungo nei atunu. Au wha manianga e le ngata iona taitai, i whaaforo ina pēr le soifua manuia, manatu malangona lei a tai ala ina, tusa malau finangalo. E na ia mawhai ona manuia sa moa. Wha manuia e au taitai wha ele kale sia, o so is wha lau potpotonga. Wala manuia mare whide e mua i ei tono o mātou a inga. Na ia mawhai ona moni a inga manuia, o se nuu manuia fo. O se atu nuu manuia fo i pe are leo mātou a inga. Talo iau wha manuianga iau mātou whanau. I tā reni ese wa o ongo whenga iai, i wha pēnā. Ona le tūla fo ina i lātou i whainga, ma whi tā re whiri nei lava waitau. Ia leo ina lo lātou olo. Le whangaro ina fo i nei tālo sanga ma te talo i le mana. E o atu ia i lātou o eo pōpō ngā tia. Whaota autori ai mai. Ia ma whi tā o le nei olo. A o le mamana o le te talo ia whaamanu ina i lātou umo. Pōpō ngā tia o fia ai ma fia inu so i tū. O le nei lalo lang. Ta mai, alo whamaya ia i mātou. Tausia i mātou i alo o manuia. E na ia mawhai, no o maile nā lavas. Mātou te toi fo i atu mare mautino. E mā futa, e mā whana o lau wangare lei. A lava, i fuanga uma, ta mai, nei, e o lava i whaavavau sa valinga sa mo. Ta itai o e ta mā, muri a wina fo i mātou. Ma wha tonu mai i mātou i lea tonu mātou te whai. Le mātou te talo lea. I ei pēo manuia e lea noa e lungo nei atunu. Nei o lava i le whaavavau. Mātou te ole ma lau ne mea o malava i le lota mā walalo. A la atu le suafo Yesu Keriso. Amen.